Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Edita, iti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Ilinged nak itinagan nga Edita. Pinag-resign nak nilakay ko iti trabaho. Tapno babantayak dagiti dua nga anak mi. Iso nga uray kayat ko ti agtrabaho, dito yaklangan balay, tapno saan kami nga agapa. Nawadwat met ngamin ti awat na asweldo na. Ken awan pay ngamin bisyo nila kay ko. Isu a kompleto ti maintriga na kanyak asweldo na. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam nga Edita, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lakay, inted mo mat-amin ang kanyak ti buo asweldom. Binilang mo matlahan ka na yung bag. Wen, mabit lang ikan ka iti allowance mo, kan pang gasolinam itilugan mo. Ikanak lang yung tibasit. Oh, aday ta, 2,000. Ah, Umanay daytan? ay sus, adon na dito eh. Sobra-sobran, bakit? Nakaim-impod gamot unay. Kasano, gat-gat-gatangan mo ti amin nakasapulak. Oh, anya pa ila kumati sa balay paggastusak nga eh. Sige, alaam daytan. No maminsan nga awisan da kadagiti katrabahwam, pagbigyam idahan, agimik kayo Oh, pare. Nagsapa ka man na simret ita. Sigod mo't ang masapsapa ka. Sikati maladladaw ka na yun, anya. Hello mga sir, good morning. Wow, pare. Nag-sexy. Good morning. Asin na tayo, Chay? Baro ka no a sekretarya ni manager. Naganak namin dyan sekretarya na abakit. Kastaya. Ay, kat mo yata. Tanaadaan tayo mo't lang itinapintas ken ubing nga office mate. Mala, tayo na ko ni table ko. Sige. Ang trabaho tan. Coffee, sir? Ah, Sorry, sir. Nakigtot ka. Sa anak namin ang nagtuktok. Sir, itimplaan kay ti kapem? sa anak nga agpatimpla iti kape. O sige. No, kaya't mo nga itimplaan na. Sige. Okay, sir. Mabit lang. Thank you. Sir, adto yung ti kapem. Thank you. Gemalin tinagan ko. Siyakmat ni Randy. Nada ka sa pulam, sir. Ibagamlaan ka niya, ha? Mayat titimpla ma. Thank you, Sir Randy. Sige, sir, ha? Mapanak iji office ni ma'am. O sige. Agyaman nak iti kape at tinimplam, Gemalin. Sir, at ti kape mo? Agyaman na ka. Mairuam kami sa diti office akanayon mo nga itimplan iti kapean. Kayat ko lang ang tagbalin friendly kada kayo. Siyempre, kabarbaro akpay dito, eh. Nagsusungit ngamin dagiti kakaduhami dito babae. Nadlaw ko nga date na, sir. Angamda kami alalaki. Nagsisingpat kami. Sir, single ka di pa ni Sir Randy? At ang asawa na. Kasta ka di, ha? Dua ti anak dahi ti asawa na. Sir, mabalin ka ding alag ti number na? Tapay. Tinumber ko. Saan mong alaan? Number la ko man ni Sir Randy, sir. Sige. Mabitlaan, taitad ko. Kumusta iti office yo, Lakay? Mayat lat namat. Nasingkot ti manager mi. Naanos. Kasta ka di? Wen. Iso nga awan ti parikot iti office. Awan ti rumpo nga pagdanagam. Ne, ada umawawag kan ka. Sikan ti Mang Sungbat. Si kamot.
Sigan masaduta ka bumangon. Sino nga tatay tang umawawag kaya? Hello? Hello, Sir Randy. Sino da ito eh? Ni Sirman. Nalipatan na ko, ni Jem Daytoy. Nakaturog kan, sir? Medyo nakapoy ti signal dito unag. Mabit lang tarumwarak Sir, alam mo, Apay ngay mawag ka. awan. Sa anak lang amin ang makaturog. Apay saan? Siguro, ada pang panunuta man niya. Sikat ipang panunuta. Anya? Mamimiss ka matan, Sir Randy. Sika talaga. Nanaing ka mang rabak. Sino ayaw dyan mawag? Ay, nagbayag kayo nagsalita Jarwar. Anyat oras na ya. Agalas 11 ni Tirabi, bakit? Sige. Maturog ka nga rudan Tamasapa ka manin intun bigat. Uwan, maturog ako. Ala, agi na nata nga rodan. Muna kamot gaya man dito yung kantin. Mabisina ko, isungay muna ako. Asin yung dikit kita? Jemalin. Mangag-uray dito iti katawan Makagargari ti panagkatawan Sino nga ta tinangtad kan kuha na itinambar ko? Inawagan na ka? Si Kanya. Kuha ngamin. Dagulit. Kunak nga rod, ajay number ko, ti alaan na. Hindi na magkayat. Nagloko kan pare. Apayaya, dakas? Inawagan nak itirabi Ha? Type na ka, pare. Aramid ka talaga. Di ka man naginuungat. Kayat muntupay. Sakla ko, mati-type na. Coffee, Sir Randy? Agyaman nak, Jem. Ay na. Nagragsak ka kasarsarita iti phone, sir. Kasta ka di? Sir Randy, i-date nak man maminsan? Ha? Available laklata, musika, sir. Anytime. Randy, apay akas ti sweldom. Nagdakkal ti nakisay Adang amin pinayadak ng insurance mi. Insurance? Saan ka nagdamag? Saan mo ta si katagligrigat Anya? Maturog ako. Napanugak. Manang, mabalin ka di amapan kapay lang ijabalay. Si kapay lang taglabakan aglinis. Taag negosyo akman. Ne, apay. Dakkel mo ti sweldo ni Randy Wen manang. Ngamdinan yen intriga amin kanyak. Taapay. Diyaka mo. Ngam maamwak tumot lang ti amin, manang. Ngam no ita. Masapul nga agtrabaho ak. Tani, awanan ti pagbayad mi kadagiti bills mi. Unay mo't daytan. Iso amapan kapayla ko maijabalay. Kasi kapay lang ti mangbantay kadagiti anak ko. Pinayabandak ka no, madam. Agtugaw ka, Randy. Thank you, madam. Ibagaklagan ka dagiti mangmangag ko diti office. Anya dayta, madam? Adda ka di relasyon nyo, iti sekretary ni Jemalin. Awan. Awan, madam. Nagtaudan niyo dayta, damag. Randy, isardeng mo dayta na, nupod no man dayta. Diyak kaya't amalaukan iti kalukwan ti trabaho tayo dito yung office. Ma'am, ada meeting mo inton bigan. Isurod da ka di? Jemalin, mabalin ka di nga agsarita ta? Uwan, ma'am. Diyak kaya't agwarwaras adamag. Nga da relasyon nyo ka ni Randy. Anya?
Amuyo ka di ada kayon di pagsasaritaan da di opisina? Balasang ka. Apay asaan ka ngagsapol iti single akaskan ka? Si aasawan ni Randy. Saan mo ko maadadaulan ti pamilya na? Nagawid ni Randy dito'y balay itay, ngam nagapapuramot laang apimanaw. Anya tinaramid na dito balay, manang. Nangalala ang itibado na. Pimanaw mo't la dagos. Panagkunak. Pudno ti atap ko nga adda babae na, manang. Napanaknakam? Idi pay laang. Suspet sakdaytan. Masapol nga da pamanaknak mo. Sige manang. Dito ka pay laang balay. Bantayam dagiti ubing. Taagim bistigarak ang naimbag. Kaya't ko lang ang maamuan ti kinapudno. No talaga nga adda babae nila kay ko. Ha? Ipagpagapom la kuman iti panagkumparita. Kaasimat dagiti anak mi. Mangmanggadak matitan. Gapot akurang matantit itad na asweldo na. Maipitak dito ya. Ang gaputan ni kumparik mo ti kamali. Sige. Ibaga akong tipon. Agaw awit iti balay ti babae na, mare. Ang pangasim ha. Di mo ibagbaga asaktin ang idanon kan ka. Di ka madanagan. Saan nanto ang maamuhan? Sweetheart, nakaready to'y breakfast mo. Nalay nga talagang agluto ti sweetheart ko, ah. Awanan kayo itibain! Edita! Gampang ka, babae! Edita! Kalbuan ka! Akala ka, Edita! Sumarpag ka kuma! May sakamad! Napanag-nakak ti kinadakas mo! Naikat mo't gayam da Randy kan ti babae na iti trabaho da. Kasta ti rumbang kadakwada. Ay na, namin ano ang agsubli-subli dito'y balayo. Kaasimat. Agpakpakaasi nga agsubli kanon dito'y. Birbirukan ngamin dagiti anak yu. Mailiw damot iti amada. Lading itak manang. Ngamjak pa'y napakawan. Amok anarigat ti mamakawan. Ngamnaskan nga aramidam day taading ko. Nangrunak at kasta unay ti panagbabawi ni Randy. Masyanak pa yan kan kuana. Di ka agsardang agkid daw iti pamakawan ni bakit mo, pare. Isotar aramidak, pare. Inal daw ang mapanak iti balay mi. Agananos ka ha. Si kamat ngamin. Nalaos ti panagbabawik, pare. Amok, mariknak day ta. Agam saan mo't ngamin akas kari na ti mamakawan. Rimwar ni Edita, napanagsingir ka dagiti pautang na. Amo mo't day kabsat kon, negosyante. Ang kunana mo't amabalin mo kanon ti agsubli dito'y balayo. Agyaman na, manang. Sige, alam mo dagiti badbadom. Taijay ka bangir asilen. Bangir aselit? Wan, iso tibilin na. Impalinis na pa'y kanyak taijay ka kano maturog. Kosta ka di. Ala, ano Sam? Barang agsublin tumot lang ti panagtalak na kan ka. Bakit? Nakaluto akon. Nanganakon. Sige. Ayabam dagiti ubing. Tapakanam ida. Kasta ka di. Aywan gayam. Naibaga kadikan kan ni manang ko no sa dino ti pagturugam. Iti bangir asilit ti pagturugam. Iti ayan dagiti daan kan nadadaal agam gamit. Wan, naibaganan kanyak. No kayat mo mat. Makiturog ka kadagiti ubing. Sige. Innakaginanan. Edita, bakit? Oh. Anya pa'y lati bagang. Agpa-share tayo kung makadagiti ubing inton bigat. Da kayo langan.
Adaramidak. Lading hitak. Ngamjak amuno kaano nga agsubliti sigod a panagayat ko kan ka. Urayam ang mapakawan ka, Randy. Nadagsan lata tirik na kini Randy, Mr. Lonely. Naibagak matan ang napakawan kon, ngamjak lata mapilit tirik na, ama isubliti sigod a panagayat ko kenkwana. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Edita. Agyaman kami pagayam nga Edita iting ka panangipatulod iti kapadasam. Ti pamakawan, ket nalakalaang ngayat nag iti tao a nakabasol kan ka. Ngem narigat ti manglipat. Ngem sapay la kuma, tamadanon tumetla ang ti tiyempo, ngagsubli ti kinaragsak yo nga agasawa, wenno kinaragsak iti pagtaangan yo. Nang runa pay, nuar aramidan mati asawam ti amin akabaalan na, tapno maurnos ti relasyon yo. Tao tayo laeng nga agbiddot. Dayta kuma ti laglagi pam, Edita. Ikam iti gundaway ti asawam, amang ipakita iti panagbalbaliw na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Edita, iti Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.